Sithanda kubingelela abalandeli be-channel lethu esichaza ngamaphupho igama lami nguHlengu Wesibongo Ambotho. Namhlanje sifisa ukuthi ngike ngichaze ukuthi uzobona ngamaphi amaphupho uma uthola ukuthi abantu abathize, ngabe umndeni, ngabe izihlobo, ngabe mhlampe umakhelwane, kodwa sengiqonde nje ukuthi abantu ophila nabo abakwazi ukufinyelela ezintweni zakho zedlozi nakubantu bakini abangasekho, ukukhuluma indaba yakho noma ukukhuluma isimo sokuthi wena fanele mangalungi ezakhe izinto. Yimaphi amaphupho ozobona ngawo ukuthi abantu abangasekho bakutshengisa ukuthi hayi buphaphama, nakho ukukhulunywa indaba engalungile ngawe lana kuthina-ke. Uyabona, uzobona ini? Okokuqala uzobona amanzi angcolile. Uma ubona amanzi angcolile bokwazi ukuthi kusuke kukhona inkulumo ekhulunywa ngawe, kakhuluma engcolile engangcoliswanga udaka, engcolile ubonise lamanzi angcolile mhlawumbe anezindwangu ney'nto ey'thize phakathi. Bokwazi kusuke kukhona abantu abasuke bethize abakhuluma emndenini eyadlulayo elindele ukuthi wena ulungise izinto kubona nezinto zabo. Mase bona bagijima bakhulumele kuqala ukuthi wena umuntu ongcoleka nomuntu omubi, kusuke kutshengiswa ukuthi kunezinto ezikhulunyiwe ezimbi ngawe. Mase kuphinda futhi kube ukuthi uma waphupha futhi engcolile, kusho ukuthi abantu abangase kubakhombisa ukuthi kufanele wena ulungise izinto ezithize eziqondene nabo lapho usufanele uzilungise khona ukuthi kulunge ekhaya lakho nakubona abadlulayo. Kodwa mase kunjalo suke sekunolaka okutshengisa ukuthi sekunokudinwa. Ingakho noma wabona amanzi kuya ngokuthi wabona kukhona bani phakathi noma kukhona umuntu ophilayo kuyena okhombisa ukuthi unalento ayenzile khona, kodwa iphupho liyaziveza uma solichaza sesikhuluma yonke indaba esuke iqondene nalo ngesimo sokusiphupha ngalo wena. Ngalo ndlela kwenzeka ukuthi uma waphupha engcolile kusho ukuthi izinto suke y'bhekiswa phansi kuwena, kusuke kudidwa edlozini lakho, kusuke kunolaka abalikhulumile ngawe, noma qobo lwalo idlozi suke linezinto ezizukudinwa ezisuke y'bheke kuwena-ke. Uma futhi waphupha ekuhlaza, amakhona amanzi akuhlaza, hhayi uhlaza u-green lo ngathi olwandle, ukhona lo green engathi unolwelwe amanzi, engathi anolwele a-green lokho ukuthi ngeke uze waphuze, yabona. Hhayi ukuthi a-green enziwa mhlawumbe isibhaka u-blue lo njalo, cha, a-green lo kubona ukuthi la manzi angcolile ngathi expayile, amile. Okusho ukuthi lapho sukhulunyelwe futhi lapho kwenziwa izinto ezinobuthakathi, ukukhulunywa edlozini ukuthi wena umuntu omubi kangakanani. Usuke lowo muntu-ke maze bathi abanye usuke ephehla amanzi amnyama, suke kuyinto enjengaleyo. Wabona amanzi anombala ongcolile ukhombisa ukuthi akusiwona amanzi anenhlanzeko, amanzi angakusiza ungawaphuza, noma ngabe kuthiwa isiziba esikhombisa ukungabi nempilo kodwa esinamanzi angase nolwelo luhlaza noma anokungcola, kusokhombisa ukuthi kuhamba kuhambe ekhaya lakho kube khona abantu abasuke bedida noma ngey'nkulumo bekhuluma edlozini kuwona izinto zakho ukuthi wena umubi kangakanani kubantu abangasekho, abangakusizi kangakanani ngoba suke kulelo ukuthi uyabadlula ngezinto ezithize, noma suke kuyela ukuthi ungayi phambili. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzobona usuyimphuli egcekeni, noma ngabe kuthiwa isegcekeni, noma ngabe kuthiwa ingaphandle, noma ngabe kuthiwa ikephi, kodwa uthola ukuthi kunamanzi angathi aluhlaza sakumanzi akade ama, okukhonjisa ukuthi lapho wena izinto zakho eziningi bayazimisa ngokuzikhulumela edlozini ukuthi zingakulungeli, zingayi phambili, ngoba besuke befuna ukuthi ungabadluli. Bakhuluma izinto zimeke izinto abantu bangasekho, ungase beletha inhlupheko kuwena, basuke beyokhulumela base beyakutshengisa ukuthi kahle kahle wena ezakho izinto zimiswa ukuthi kuney'nkulumo ezike zilethwe ngathi ezingekho zinhleke. Lawo manzi imvamisa yawo azanuke, okusho ukuthi kubantu abangasekho usuke usuvela njengomuntu onephunga elibi ngoba unezinto ozenzayo abangazifuni kodwa ezikhulunyelwa abantu abathize abasuke beseduzane nawe, mase bephinde futhi bebe nezinto ebisuke bezokumbathisa zona ukuze abantu abangasekho uma bethi bayabona bebone ukuthi cha, impela ngathi lo muntu uyakwenza lokhu. Abanye benze kanjena kuyokhulumela edlozini, uthatha umuntu uzothatha inja ahambe emsamu lapha afika ukukhuluma ukuthi usibani bani uwenze kanje, wenza kanje. Edlozini kuzovela njengomuntu owenze kambi ngoba sukwenzele lento. Uzowaphupha-ke la manzi akuhlaza angcolile, waphuphe futhi amanzi a-brown angcolile engathi anezidwedwe noma aneziba anani sokukhulunyelwa lapho. Maye-brown sokukhulunyelwa lapho ukuthi wena wenza okuthize akungalungi kuwena. Mase kuba ulaka, mase kuba ukudinwa, abantu basedlozini bayakutshengisa ukuthi cha, yazi kunenkulumo evela ngawe kanje, kuthiwa wena wenza kanje, mase uvela njengomuntu omubi, ovela njengomuntu ozokwehlelwa ulaka kubantu abangasekho. Kanti suke kulindele ukuthi abangasekho abadlulile kwazi ukubalungisela, ulungise izinto zabo abazidingayo kuwena. Ngokuthi uphila nabantu abanomona abasuke befuna ukuthi kulungele bona izinto, uzoyithola usuphupha la manzi ngoba basuke befuna ukuthi uvele njengomuntu omubi kubantu abangasekho. Uma ukanje unale nkinga nje, bongifanele kuchazele ukuthi bokwenza njani, bokhuluma inkulumo ethini ngoba ngeke ngize ngiyikhulume zonke izinto lana kanjena. Kodwa umuntu mayefuna nje ukuthi achazele ukuthi ube usewenze njani mase ube nesimo esikanjena,
bongifonela zokuchazela ngane yakwethu. Namhlanje cele ukuthi ngime lana ngizophinde ngiqhamuke nokunye ngokuzayo. Salini kahle.